Patur hamua bang guru nami asa watrok kami. Sada 2, 3, 4, 5, 6. Sada 2, 3. Di hamu raja ni mong guru nami, suaksoni ng guru nami. Di sorro kami raja di udah muna. Si Bartaro na yung bornim. Ima, nakarlasirohay ito di palatik yun. Inak sikor tutu mancalo pasu-pasu. Siap tuhata, ima ya anak kota. Di sialani di hamu raja ni mong guru nami. Dohoron nami ba, sok katay na madua na mandokon. Asador hanuka may natok-tugo-tugo ng lobo. Ador hati di tugo-tugo ni horbo. Pengkik sa rumah dua batok kau sa luhur na raja ni mong guru nami. Saat tu namar nini, saat tu namar no. Iya. Untuk pada namin nagpasado mo sa namin. Asa do kanina bang mahamin ako ng ulit ng Raja ng guru namin, siya turi, siap kami sa tulu putamang. Nasa peraw, nasa pakabaru, doho, nasa putaon. Nado kami marlas di roha. Di parmuli ni boto namin, doho lain namin siya turi ate. Jadi, ala rodo kami tok sa pakabaru. Jala iboto namin yung masuk do tukuban di Spartano narong di pakabaru. Doho nasa sektor kulit tenayan raya. Jadi lasan na mahadat na deh. Pasatan namin mana nanggaran di Bungguan, doho ulos na siya Bungguan. Jadi asa takkan yari rang main na pihak dito nga nionan. Bada muna mana sa jari sirang terbimu marsi gonggoma. Tubo lalang mana tubo sikoru di dolok di perbatuan. Tubo anak mau tubo boru. Dengan muna sa tuna saur batuan. Asa sasa di sulu masa di petian di Tigaras. Toh mari tondang di bulan. Sahat jalalin maha mangulu. Gawi majalah horas. Tong madi ramati Tuhan. Ini masa kita. Nah, jadi langsung aja. Sekali mata pas satu anggaran di penguat teh. Ate, sama ni mah? Parusin kami. Baik kamu mana kompat sih? Betul mau habis.
calon pengantin. Jangan kalah, jangan menyerah, jangan merasa rendah hati. Kami semua yang ada di sini bahkan bangga sekali melihat kau. Ya, sangat bangga sekali. Jadi kamu ingat rapotanmu batokon ang ginamyon. So ingat ang ginamyon. Marsiramo tang mau, ate. Marsada di roha marumuna membentuk keluarga baru. Horas Maria muda kedua pengantin. Horas mana sudi kami yang kahula-hula muda narok di son. Oleh ate bang. Bulan kesenian lima inang menjalo pamasuk suatu sampai kamu senjor itu mantap lima memang tidak musona. Jadi son untuk beri kamu batu godang ke atas spasingot. Jauh kamu ini coba-coba di keluarga muda beda. Jadi pesan dari kamu sebagian banyak kamu dari keluarga kedua. Orang penginahan pos waktu siang dia mati itu di Batam pertama di Batam jadi ban mau jalan jadi di Sombere Bulus pati 12 merak bisa penuh warna bocor Bulus lasrong jadi selamat jadi setiap ini kamu ada di hula-hula nami dokteran nami
Olo, ada deh. Jadi kami majalah oras. Mula kayo mga talong kutuhat tamat na pagkinagbasa. Dari na ulit tutu nung ngabe cikok. Ilas ni Rohatta niyang naman jalo. Paso-paso pag dumasari piyon. Ima mere nami sa bekas doon tulad Lakin naman itong tulog ang kahata na uli di pasatak ka namar kolong ni Roha, ihamu raja ni amang burulang tulumumi ma ibere nami naman jalo doon pa sa tipeo. Jadi isoro do orang ni ulang-ulang mo na siya aktor tugityam. Pasahatos las na Roha na ima ulos nagadyang ulos taro rapu. Lagi mo tutu amit tatami ang na kami ang kahorong ni ulang-ulang muna tudulo noon asam-asam Tuhan kaya mga rumah tangga itiniok kamu namaklah ni Roha tudulo noon. Isa sa tulus sa amin tutu ko na mangulosi to di muna Tuhan do iya ko na mangulosi pada muna ma ima ulos na lang sa pasatan namin yun. Nanti ang matutu tudulo noon basta badal pa di hamak ka selas ni Roha paso-paso na siya Tuhan. Jadi usanopen noon na boy tapat pahami ulos toro rapu masuk-masuk matuhatta akan natutu mandoko nakakitim madinoba golang-golang pangarahum na otik sadia benar kaso ulas na siya namin yun tuhat kayo namang kogi pasok-pasok na Iya betul. sasa ni solo masa tubotean tuho may ipagkong ni bulan ibasat tayo mga uloson tuha muna ibibira namin kaya tuhatta natong namadukan na yung sa atibang bebes sa ato para orasa totong madiramu di tuhat ka di Jesus. Iya betul. Jadi permusik kami Jadi pulang kami. pasantok kami baru gue ulang lain tadi te ulos sigorok rabu ulos nagajam mek kamu mah nahol partu sih I
Mana dulu sudah gabe alawai kami tukakas tuamu mas baululot. Iya betul. Saat menasulu saat itu buktian. Masa tenon tubuh kami. Workon tugas nomor 2. Tujuh orang saat mamu oras jarak gabian. Oke pada nama. Tadi majo tulang. Halo. Adorat so di pasar tamu udah baik lo madu. Beri muna. Hidup roha, nas kamu apa puhut Tuhan ini perkenaan. Baru masa tubuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang, haleluya, haleluya, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, haleluya, haleluya. Ya patok tuh, kita bangun keluar panas.